The division clear to attend by Uler Silal and Kolikani Serchi Van Kwa Hilongai Lang. Nimin Khan Serchi District COVID-19 Shikai Mi Patni Mutswa and the Heng Mi Tehi State Pona Jangaron Load in Kongshan Nahun and Manzovek no Shikai Ti Mutswa Lete and Ne. Nimin Khan Serchip District rapid antigen test mangin Serchip District sample panga en fianin heng atanghian COVID-19 shikai mi patni te hi mu chhuan ni a thudon danin heng shikai mu chhuwa patni te hi mi pa ve ve ni in Mizoram Police mi le sa an ni a tun na ya Bihar in thlanna duty ni in Serchip District an ran thlen nuwa in Khongsangin November ni som patni rapid antigen test mangin an sample en fia ve ve ni in shi an kai lova hemin nu hian tum thum ve ve Tunat Laboratory an sample en fia ni in heta po hian an kai lo wangin November ni somni pariat sang ni somni khan in lama ni sari in Khongsang le turin quarantine facility atanga chhuati ran ni a hemi atanga chiara ani riat na December ni roka an sample en fia le ni in heta hian shi an kai ti mu chhuwa ani ta chawani heng shikai mu chhuwa te hi in Khongshan na hmuna pindan pakhata om ni in hetianga an sample en fia vekani nu a shikai lo wangai an ni awang hian shi an kai chhon theina tur chui me kani a heng mi tenen an lokom nai mi som pakhat te po an sample en fia turati ni in then zola chung ko som te chu ma ni in lama hin Khongsang turati an ni bok heti lai hian Serchip District COVID-19 shikai en kol mi pasari te chu shi laka an fihlim nuwa ni min khan an ma ni en kol hmuna changa chhuatir le an ni a heng shikai en kol dam te hi PTS om Bihar in thlanna duty kal te ni in November ni som pariat le ni som ni panga a shikai mu chhuate an ni a voin khan midang pali te chu an ma ni en kol na hmuna changa chhuatir ni le in heng mi te hi BSF sipai mi pathum le Prem Kram Company hnuai thok mi pakhat te ni in November ni som ni pasari a shikai mu chhu an ni bok heti hian voin thleng khan Serchip District COVID-19 shikai mu chhu chu mi za somruk patni an tlingta a an zinga mi za som nga pakhat te chu en kol dam ni to in tu na hian shikai en kol lai som pakhat an lom mek bokani Vain December ni sari hi Armed Forces Flag Day ni a India ramle nam mi puita na nun na lo lan to sipai huai sen pasal thate ba ka tu na sipai changlai me ke choi moi na le za na lan tir turin governor PS Tridaran Pilai chuan mi puite angen Armed Forces Flag Day puala thucha soin lar sap chuan sipai te an thlop tlat ti lan chhuwa tir na hun ani ti mi puite a hria tir no na sipai rual te hi ram le mi pui veng him tu le thlamuan an ni ati a an ni hi vur hnuaya le khowot kara te eile in tur mu mal omrem chan lo na hmun ba ka hun khir khan tak tak kara te po ram tan rin om taka ding tlat thin an ni ati bok engtik lai po in khomwa la te tuipui chunga te le borua ka te ram ven him na an thok renga Armed Forces Flag Day ya hian sipai chithum Army Navy le Air Force a thok nula le tlangwal hwai sen te India ram ro pui tak veng him tura nun na hlan tu te in pek na te shethar le turin mi pui te acha nun le ani Governor chuan Armed Forces Flag Day pual hian khwale tui zong zong te chu chanpui na thil pek phal taka pe chhuak turin mi pui soma Armed Forces Flag Day omjenei taka man thin chu indo na hmuna sipai thi liam tuar le indo na in anghonga wanga har satna tok sipai ta din hun siam that theina ta na ti ani ati a sipai bang te le an chung kwa ten in le lo an din that le theina tur chan pui le an chung kwa te ta na ham that na ngai to sak te chu ngai poimu angai ani ati a sipai atang mek le an chung te puala ham that na ngai to sak po apoimo hle ni in asoibok Vain Khan SAD Conference Hall State Medicinal Plants Board SMPB Mizoram Bultumin Zomet Plants le SMPB official website langzar na hun buat sai ani a Health Minister Dr. Al Thanglia nan he hun hi aman puyani Zomet Plants langzar tu Health Minister Dr. Al Thanglia na chuan Mizoram ram hnim kan nei te zir chianga Zomet Plants kal tlanga mihring te ta na hrisel tur thil chi sang sang siam chuan tur ruwa man na chuan Mizoram ta na thazongin thil thar a thlen nge yang ti arin thu soya COVID-19 wangin thalai tam tak phai lama an na thok chhun zom thei lovin an lo ho a an ni tan po malak na rem chang le entrepreneurship lama min ti thang har le zwal tu ni nge se adu thu seibok Zomet Plants hi State Medicinal Plants Board Bultumin Angel Business Promoters tenen chang kopa buat sai ani a ram hnim atanga thil chi sang sang siam chhuwa chin chhian na tur brand name ani a ram hnim dam doi changa eile in mai thei tur siam chhuwa te Zomet Plants ming hian mi pui te lei thei turin zor chhuwa ani ang voin ve khan Dr. H Lalchung nunga Director of Health Services chuan State Medicinal Plants Board
official website www.smpbmizoram.com atlang zar bokani Indri Nikalta December ninga sangni somni khan khovel puma World Soil Day man ani a Serchhip District a Krishi Vian Kendra KVK not vanlai phaya po hen pol hian hun man ani KVK not vanlai phai training hall a World Soil Day puala hun man hi KVK not vanlai phaya SMS Agri Engineering Arlal Chandami chuan kai shuain amfu not vanlai phai subdivision president F lalngil lova chuan khwalian ni in man puya khwalian chuan soil test lama tun ai warle zwala mala turin KVK te asoma lo nei tu te chu an na tho konga taima tak le rin taka thok tu le KVK chu changkai taka mang turin asom boka amfu chu KVK ne na thok ho tura hanin pe reng thu soibok kumina World Soil Day ya hian keep soil alive project soil biodiversity ti chu thupuya man ni in he thupui mang hian keni zo ming liana SMS agronomy chuan thu soya leilung ven him le leilung hausak na von him that apoi mo na te alem nen entirin atlang atar langbok chonhulama training program man chun zom ni in lal nun zoma farm manager le Jeffrey lalming muana program assistant agri extension 10 soil test le soil management chungchanga te zirtir na nein lo nei tu te ne na income ho na han nei ngala abisak lal remruat pui SRF NICRA in Rabies Awareness Campaign na nei ngal bok he huna hian not vanlai phai khwa lo nei tu mi somthum vel telin soil health card sem chua ngal ani bok Mar Students Association HSA Joint Headquarters Aizol Shwai to the Chuan Wen Chief Minister Puzoram Thanga Chukmo in Zona Thak in Sui Khom na Atana Poimo in Kalpo na Kong Ti Changtun Dam Turan Soi Puya Christmas present Atan Mar Thang Chua Puan an Plan Halbok Voina Chief Minister an komna hian HSA Shwai to the Chuan Tun Ma a National Highway number 150 ti Chin tu na National Highway number 2 ni ta a Tuivai Bridge kum som hi chuang do to lo sanction on vector si chu a hlotlin vat theina na mala turin Chief Minister hi an nge na Chief Minister chuan he leido na tur hian tumthum lai tender chu ani to thule a chang tu contractor hian estimate ISA nga han chana wangin Central Sarkar chuan in soifia na peturin aron ti asoya Department lampo in clarification pe in hey hi Ministry of Road Transport and Highway lamin andron approve ani chuan na hi thojan ngal thei ani ang ti asoya clarification hi an approve ngei thei na na ma alak tur thole new vervek to Tuivai road component kilometers soma thui nidhi company in an khoi mek po ti chak turin ashil tur thu asoibok Chief Minister chuan National Highway number 306A new vervek to Vaireng te via Mau Char chu proposal siam vek to ani ti po soin a hlotlin theinan thei to pa chwa mek thu soya National Highway siam na tur puitlin ma in tu na kong om sa chu ti changtlun vat atum thu asoibok Voin Khan Additional Chief Secretary JC Ramthanga Hovin CM Conference Hall Mizoram District Thar Pathum Khozol Saitwa le na thiala District Administration Staff te din hun le siam rem chungcha nga ngai twa chul te soi ho ani kumsang ni som pakwa atanga district anga function tran district Thar Pathuma district in rail bol na khoi tu office thok tu de siam rem ngai chungchang clear ho na huna hian chip chia taka staff din hon le tuna thok mek te zir chia ni a district ho tu cheu te le parent district ho tu ten district tan le thok tu te tan rem chang le tha anga han hriat te an soivek boka chumi dungzui chuan home district a post du te tan ruwa man siam le repatriation ti theina tura rem chana siam dan ngai twani in district zongzong tan rual khai zo ka malaka ni theinan GAD in malo la zui zel se an ti ani he meeting a hian district Thar Pathum Khozol Saitwa le na thial deputy commissioner cheute ba ka an parent district Champhai Aizo le lunglei DC le an IO te an telani MZP General Headquarters so an Aizo an office MZP pisapui chu kuminata na kharna hun vo in khan an board sai Kuminata na MZP pisapui kharna huna hian MZP President B Vanalta na chuan COVID-19 na wangin kumsang hi somni chhungin MZP in anruwa manna le an be se na angin activity nei theilo ma se an malak na china hlotlin na satak an changti soin hei hi an tho ho na zara ni thu soya zirlai te chu Christmas le kumthar wak ve ta khotlang ta la mi changkai ni tur le mani omna mun chewa har sat na siam tu ni lawa midang ta na mal som na ni vek turin du sakna ahlan bok
he huna hian MZP calendar sang ni som ni pakhat lang zarin MZP chung kwa college SU shwai tu tele nampwal zirlai pol shwai tu zirna hlotling degree nei thar te lompuina hun man ani bok Sarkar kumkal me ka Mizoram ani za in hlo na MGNREGS job card nei te chu ni somsari pakhat chuang an thok vek to a ni somriat in hlo tling to te po an ombok Sarkar kumkal lai sang ni somni pakhat chunga ni za in hlo na hnuai na tho zat Rural Development Department in an chin sia danin October Thlengkhan district ina ni somsari pakhat an thokling vek to a an tho tamber na lunglei district a chuan ni somriat an thok to a alatlem ber na Siha district a ni somsari pakhat an thok to ani Aizawl district a ni somsari paruk Siha district a ni somsari pakhat Kolasip district a ni somsari pathum Longtlai district a ni somsari pathum lunglei district a ni somriat Champhai district a ni somsari pali Siachip district a ni somsari panga le Mamit district a ni somsari panga an thok to bokani Sarkar kumkal lai sang ni somni pakhat hi na kum march ni somthum pakhata atop dona district tinami te hi ni za anin hlo man theu abe sei omti thudon ani bok MNF chalai te chuan mason na tuipui reng tu chief minister zom tak zoram thanga chu an chuang hle ti an soi Voina thu chuan siama MNF chalai Mizo National Youth Front MNYF chuan tu hnaya India ram chanchin bular tak India Today in India ram state te small state zinga inclusive development at the chabel economy health and entrepreneurship lama mason bera Mizoram athlang chu lom an ti hle ti an soya shipuileng awanga sumhar satnakara po theiang anga mason na development kalpui zel wang ni a halan thu soin mason tuipui reng tu chief minister zom tak zoram thanga chu an chuang hle ti an tar langani People's Conference PC Party chuan November somni pakhat sang hi somni a phai zau khobul tutluya bom manga sangaman tu teman andani lo wangin voin khan mami DFO ne na mala tur an na lekha an the lut hemi chungcha nga PC Party in thu chwa sia ma han talan danin bom manga sangaman wangin mitam tak man lo ni to in shem hial ani to ti antar langa November ni somni pakhat sang hi somni a tutluya bom manga sangaman hi afin fian tur thalak po tam tak omin media the dar ani thule chu mai ba ka sanga man tu te hian poisa hial join fin fiana chiang taka om chungin tun thlengin sangha be tu te hi man an la ni lo ni an tar langa he sangha man na hian Mamit constituency BL to MLA engineer H Lazirlian atel ni soyani thotar langin mi puin thudik an hriat nan chui chian ngai zual thule dikna ro rel na lek ko ngei achul zualti an soibok PC Party chuan bom manga sangaman hi Explosive Act 1884 te Mizoram Forest Act 1955 te Wildlife Protection Act 1972 te Biological Diversity Act 2002 tele Mizoram Fisheries Act 2002 te kalni asoin kumsari thleng lung in atan mai ba ka cheng noi ni thleng choi tira shem thei ani ti an soibok Nimin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi patni mu chho an ni a heng mi te hi Serchip district a shikai mu ve an ni Nimin Khan ZMC Laboratory Kharani awangin sample NFI a omlova district shanga chuna laboratory a sample som pali NFI ani in shikai mu chho an omlova rapid antigen test manga sample zaruk somni pasari NFI a shikai patni mu chho ani in heng mi te hi Serchip district a shikai mu chho ve an ni a state pon atanga tun hnaya Mizoram ron lut ve ni in taksa shikai lan chho nei ve an ni bok voin thleng Khan Mizoram COVID-19 shikai mu chho chu sangthum zakwa somthum paruk an ni to a anjing sangthum zasari somni pariat te chu enkol dam ni to in tu na hian shikai enkol lai zani pani an la omeka shikai zinga nu na chan mi paruk an omni a chin chhia ani bok India rama COVID-19 shikai enkol dam chu noi somkwa pakhat ain an tamta a India rama shikai enkol lai po noi li ain an tlem to bokani Ministry of Health and Family Welfare chinchian atanga halandan in darkar somni palikal ta chung khan India rama sample NFI za tlem shatin nuai riat sangkhat somriat pakhat NFI ani a heng atang hian COVID-19 shikai sing thum sang ni zakwa somriat pakhat mole ni in heng tenen hian tun thlengin India rama sample nuai sangkhat zali somsari pasari sing riat sang sari zaruk somnga paruk NFI ani in shikai mu chwa chu nuai somkwa paruk sing sari sang sari zanhi pathum anita a sample NFI atanga za paruk point panga pali te chuan shian kai ni darkar somni palikal te chung khan India rama shikai singthum sang kwa za pakwa te chu enkol dam le ni in tun thlenga shikai enkol dam chu noi somkwa pakhat singthum sang kwa zakwa pakhat an tling to a
hei hi shikai hmu chu atanga chutin za somkwa pali point pali panga ani to boka tuna hian shikai en kol lai nuai thum sing kwa sang ruk zasari somni pakwa han lo mek ani darkar somni palikal te chung khan india ram shikai jing anu na chan zathum somkwa pakhat om le in tun thlengin shikai jing anu na chan nuai khat sing li janga somsari pathum an om to bokani khati zong khang se chi wang khwa kan ti chwa thei chu ani